Pa dobro, lahko razdelimo tekmo na dva dela, predvsem čestitke fanti, da so sploh odigrali na takom, to je pakao, to je verjetno 40 stopinj na igrišču, prvi polčas dominantni, apsolutno. Igralec, mislim, da je Rani začel šele braniti. Cvijić Nikola, 8 ljudi. Mi smo igrali svojo igro, to je bistvo, mi smo šli pol tu čvrsto in to je to. Evo, gibaj! Dobra, Njemca! Opala! Bravo, Ali! Ja, mislim, mi smo se predvsem potrudili pa šli na zmago, tako da predvsem je bila tle važna volja, ampak v drugem polčasu se je pokazala to temperatura, da nam je že malo zmanjkalo moči zaradi temperature, tako da mislim, da smo se dosti dobro izkazali glede na temperature. Bravo, Ali. Kako? Dajmo, ja, bravo. Škoda. Seveda smo zadovoljni z izkupičkom z 3 tekem, zmagali smo vse tekme, tudi gol razlika pove veliko, zadeli smo že 17 golov, prejeli samo 2 in še ta po mojem mnenju na neumen način. Ali, pazi na odbito! Drugi počas nismo bili ta pravi, videlo se da nimamo svježine, ampak mi ne delamo to zdaj da bi bili samo jednu tekmu svježi. Za fantima je ogromno število treningov, ogromno število tekmi, tako da sam zadovoljan zdaj po sreći da nimamo zdaj čez vikend tekmo, jer ne vem kako bi se regenerirali do tega. Mi smo tudi prejšnju subotu igrali ob 4 u Celju, kjer su bile pekmanske vrućine. U svakom primjeru za volju, želju, htjenje i za igru u prvom počasu čestitke mojim fantoma, za drugo pa sigurno da igra nije bila na primjerni ravni, ampak ajmo reći da sam jaz recimo da opravičilo vidim u tem da je bilo dejansko nesnosno vroče. Oni su bili bolj svježi, to se vidjelo in 3 kola, 9 pik, fantima dejansko sve čestitke. Kaj se mali se vidi? Moš ga? Zakaj ti v igralnicu pa idi tu v prostor?